O le upu no whaonga ina na nafi I to ina. Whatoa wa aia lea o te le masani fo I nei mea o Mecca Church. Ao tua ngā e kāresia na e tua e whai Samoa. It's the biggest church. Ma o te whape atu tau te le io o ia I le mea le mana o ia I le tua. Pa o le mea le te talo I le tua. Pe o te wa ai ia pe o te le wa ia. Pule le tua le mea na. Ai o la fo le teimi e pule ai le tua. Amen. Me voi le ia ngalue mai oe. Fai lau pito la au. Au al tu ua I le tua mea uma. E ia le pito la au le tua. E foi lau oe pito la au. Me la lea, o le launga lea, ta pena pena aira usunga mo tātou wanga I tei. I songi le tau sangal nei. Awa lea, ufa mai a lea tua le tau sangal nei tau te o hai. Ia me lea, ia wha pena lea wha tua. Tusi lea la whai tawina mo mua MATAIO lua suru malvaru. Wha surono lua suru whai tau. Ono atu ai lea o le au so e to sifuru mal to tasi kalelaia. I le maunga na polo ai ai Yesu ia te I lātou. Wa lātou I loa o ia. O na lātou wifo mai ai lea ia te ia. A ua māsalo salonisi. O na maliua ni ai lea o Yesu. Wa whetala I atu ia te I lātou. Wa whape atu. Wa tuina mai ia tau le pule umalava I le langi ma le lalolangi. O le nei, I oto o atu e whainu umalava masoo. Ma papetiso atu ia te I lātou. I le suafol tamaa. Male atalii, male anganga pa ia. Ia o tau au atu ia te I lātou. Ia tausi I mea uma o whai atu ai ia te o tau. Whaau te foi, o te ia te o tau I aso umalava. E o lava I ngā taanga o le lalolangi. Amen. Mareko sulono pa upasuli ma sumalbaru whaitau ia. Ua whetala ia te foi o ia te I lātou. O atu ia I le lalolangi uma I nā tala ia tuai le tala lelei tangata umalava. O le whaatuatua mpapatiso ina e whaolaina o ia. A o le whaatuatua e whaasalaina ia. E murimuri atu fo nei whailonga I e whaatuatua. E tutule I la tau te moni I lo ingoa. E tau tala I la tau ngangana fou. E whetangofi I la tau ingata. A whai fo I la tau te inu I se me oti ai. La tau te lea whaina I lava. E whae atu fo I o la tau lima I lungo e mamai. Ma whaamaloloina I la tau. O te taula mai le worship center o na tu mau le whalinga na mai e le atua. Awa o tua ngā lotu whapenei e te ro me whalu te mai I ma o. O ro whai le mea le tauna whai e tu le mea le tauna whai. O le me wala le la unga le la watu ya oe. Tau te toi fo ia le mea na amata mai e le kālesi. Ele se tua e talapelo. Ele se tua fo e sui ia ina na mafau. O le mea na ia mai le amatanga. O le mea la vala na mana o le tua e te whaia. O le me foi la le e te tau e o le toi wha tepa oe. Ma toi wha pe na o na toi wha ba ai oe. I le mea na o mai e le tua e le amatanga. E te tau pai o na tātou toi tu mau. Ma wha au se e wha tau nuu le moe mitinga le atua. A mai se rona fina ngaro. Nā lai o na ia whaia le worship center I le larolangi. O na iai mana onga o le atua, ma le tau nauta ingo o le atua na whai hei le kālesia le. E se kālesia no nofo hawa pe fia whai sa ulotu. Le hai. Ana o le amaia le atua sa whalinga. Pile fia whai se rotu. Ai talanoa e sunga ia nu e kālesia po esi. Brother said, e mole mau ia nu ia te oe. E sa, na sau Viliamu Mafo'e mai le mātou fono ma le YFC. Wa rau sau mai lo le maunga, al temina o whātou sili le ngā le YFC. Rau sau wa o whai atu rumo o le board of directors le YFC. E le whalinga na mai e le tua I hata. Whalinga le loto. E whaia e le atua I Samoa nei. I le taulanga I APIA. Pa mai tala anu au sala.
Mea te au le aso rama mātou uma na iei tono le fono le YFC. Ia o le lei Viliamu. A whaia e moni oi o se whaalinga na mai e le tua. E taunu uhale rotu nā. A whaia le se whaalinga na mai e le tua. It will fall a sideway. Ala leo whaia e le tua. Pei lava o no wa aia i le whaalinga. Pa pēr lava le mea ua whaia e le atua. Le i pepero le atua e tusa ma le mea na ia whaari mai a tia. Pero si melo na lua to i titi hasi se. O sa o lala o aluta o to ina o le. O uta ina ina o na po. Ale mea na se o aluta la i sausi si whai au. O sausi si tangata e whai au le lo. Lo walua i o whai a ili afi. I New Zealand. I afi se visiri le atua pe o e tauna e latu e whaile rotu lea. Aisa, te mina nā o te le fiaru e se male YFC, o hola le ngā ruanga. Tua ato te le o tangata le YFC, o te le to e fiaru a se si mea, pa lava le i whakai si nā taimi. O fua mai foi ngā ruanga sa ti ngā hai. O te whai atu ala vina le whalinga e pe maitala ala vina e atau. That means we'll start all over again. Yes, we will start from scratch. Mai le vinga oka e ngā mea. Paku, whakari o e ma le kua la, la kua e le kua. Ai, o le ua mai e le kua whalinga. Ia. E a wala le kua ka kope ai la vinga o ki ka la kua e mai la vinga ia sao le ia o he mea ngā ua mai e le kua. Le mea ngā le no wai whalinga, le ala ka koanga i ngā ia kua iai. We are not there yet. Le umar ka ko whalkapua i le song. A o kusi a o i le kua ia kia, ma ko inga. Mo sau ave ko inga le whangua lai o toi sau. O whaka ko inga ko e wale whangoa ko whakapari ai runga. Me asko rangoa. Ma ko woro ko inga o umar ma ko whangoa le whewhi ngā. Whai ka wale e ma ko wō i kai song. Nga wakua ko inga whewai ko ngolo koha. Nak mo ia ui au sabari soro. O umalanga o sabaria ele. Ia o kukuloa o whakari. Ke i o mai ko inga po la sala ko kala. Ele o ngā kai, ele ngā mako ko e mako inga mōmua. Ngā mako wō i le me wala ko ngā kongo. Lea o mangongi le anga i ko ngā kongo pēa o ngā mafu. Ngā mako wō ele EPC. Langa whakau ele EPC ngā. Ngā mako mālo ele peki. Ave ele mako wofo. Ai whamai a koruongo i a kiao. Ele whakuele hai, whamai. Wale whai o koe maro ele. Ele no whai poi ngā ka upe ele ngā. O kere ilo, o la ka upe ele a kua. Ele o ka upe tika ngaka la ka upe ele a kua. Ele mga ole a kua, o le makua mafu, mongongi le anga ele pao le so. Pao o kemi o kimunga. Wa kafe uma mai ai o mai le pepe o po a pepe kafe uma mai ai nga o kafe vai nga. Eu le fa kaua i le karesia ele nga. Ai fe mai ko inga o ulango nga uia. Ele o manga o le kua ka ke o nga kongo. O i le manga o le kua fa kau. O mai for nga fiaf. Le ai ma se ko inga e lua sulu mo kupu mako. E whaafiki le. Kasi al kala ko inga, ma lia lau sunga al whaafenga inga. O inei le mga o inei le akua. Ma o le akua kau ki whaakaua. Ia, a le mo ke kala ngoe le 2.2 million. Lua ke si mare 2 milionga. E lei se kupe o le bank. Ko e ngā le spesi fukara e pelus fukara le kanga. Ani ai kala ngoa mako ko inga i se meo se kau se pangua lua ke se mare 2 milionga. Ai lei se kupe. Mai ko inga Viliamu o le ele manga o ele.
Whakau le. Le mafuanga rola nganga o e loi song. Pasara laulo e nauru le. Mai nauru o kangaka e el kupe ave ele. Ave lo mele nyuma le sikua ave amanaki le siku. Le la koe ku mai le ko le worship center. A o kamalo lo ko lu fa ko le nauru le o so o kamalo lo ku le worship center palang. Pa mai lo Viliamu la maka fiere le mokako. A le kau le lua ke sima le 2 milion. A le la kau fi mo le kalisia. E whakau le wuri au kafa. Whafkai. O ke foi mai la umalanga o walu e whafu. E wha mai kala ko inga malie Viliamu o mako fiu o so e se penke. Le se penke a mai e skupe whakau e whangua. Ko e whafo i e whangua na uru. Ele é esse carro cupe. Faco, o que eu fui lá, o como fica lá e mai, e aí ele é cua. E faz causa foi um sonho, o como foi mais ele esse cupe. O de mala por sao, por sao le cua. O como como fica lá e mai aqui o da fiafinga. Foi mais ele cua faz causa foi um olhar. Ale o como foi mais ele esse cupe a raco. Ia mo funga ko inga wale e loa pula me la fai. Pakuro wale. Se kako wa ai pula ngai o inga le ko le fai. A kalo ngai ko inga hafi afi. Ngai ko inga o mali wa ku e ko inga o. Ko foi de ngo. Ka makoa o faleao mar ko inga wale nga la ifo la ka fer le kanga popo lo foi kanga loa karo fai ngai ko inga fai la ngila ko folo ya ma ku kalo am ku ile ko fa ku la walu le ANC e lua ke si male 2 milion fa mai e fies ko kupe o ye fa ku le se mea fa mai kala ka kaloa se ye fo isau se la wa fi ki sau mo e ka ki kala wai no money nothing you can't talk ele mo fa ka kala wai le sau kupe e sau mo e le papalangi ka malo ngai ai nga kai o que le masangi le pule le o le pule fo e le ANC no sa pa mai kala ka malo va fela ka ka wa le se la wa fi ki sa mo o fa ku ka malo ke ngala ngo sa o ko le penka le kalesia a fa la o ko le penka le kalesia ka o en ko kupe so songi e kalesia ale fai uma coisa por copec ela uma coisa esse pec mas o camaro é que lo lá ele só mas se la wafe a moça se la wafe e a cacarmoro lá ele olha manga col camaro que le nga cupeu ka uma ia que nga wel fa ko o sauro o oficial sa fa e ko nga sa fa e voi pela nga o de poca Kikira solo, pa kule kua le hal me ke finga ngalo e fai. Che o ke mangao a iai leu fa mai ko inga o inga e whekarai ke mangao e whangua lea. Au mai le mele kupu i whangua. Au mo ke i al whamai, wha whea whangua fwoi nere ka o iai. O le whango o whiakara hoa kui a o e mea ngā. Al whaame lawe. Se que musu fa la veia que le mo o fa kule ko fa o ale se la wafe ka fe kai ya nge se la wafe
Oro le ka o la ko so ai. O wa ma se la wa fe le fero lo. O saulo. Ke I le pulo le pen. Ko ku wa ku ia kingi ko. Le ia Viliamu Mafo'e le o sau e fia fero ai la usu. Ia ku mai no ma le ava o ke la ko. Te ko nga me voe ka la ko to I le se la wa. Wa ke I le para ke pa u ko sia e se la wa fe. Mamãe, how can you do this? Wa ko le ke le foi le ko nga fa ya. Wa ho for para ni ele a ko se ba so al ko wa so le o ko la ko se la wa. O ngala nga makalo nga makalo ma pa mo pu le se. Wa for ka ma lo le me o ku. Ale ko wa so o sa wa le ko la ko mo se ki ko se la wa. Pero ka ma lo le la o te kinga le afa. Ai ke mali e shoki la o ko anga ele fai le pek la be male amount ngai la ma ko ngia ko le 1.6 arra o su e ya lesi 600,000 that's okay la manga ita uskaria o ngale nga makai ka ko fangu le kai so na makai fai va venga o le ko ele se fai va venga o Viliamu fai va venga le ko per amo sa ko mo ya ko le la o ka ko fa venga o fa o ngi fa le ka ko ka po ye o ngo se me nga fai le ko ile ka kia o le ko ya me foi le o ko fa fo mai ya le o ka sanga ko miki ka ko ni mai ko awa le ia se pa u ia le fa nga inga fa le pa u ia ka ko o ka ko wa la fa nga inga ia va benga foi o fia le worship center worldwide e ku mai ka ko ke o fa nga so le mele ia fa kai la va yo ko fa ko le o inga le vaso ke ia mo ngai la fia fa kai Almera le que fica lo ko ya ki ka penga ka ko e ka lesia. E ile si le vole ma le ko ka ki o ya. Ka ki ia kurang okupe kanga. Ale ku fale nganga le ma o ile ku. Anga le ka lesia o mo me fale nganga ile se me fal kingo. Mga o le ku e keleng ya nganga fa ringo wala ka le fio mai o Yesu. A o sa mo le ka o ke ya. Lua se la wa fe ka ngu ave uma e kalesia fa worship center e pe ngo fiku e pe ka ke lo fiku ai fa e kalesia ave uma ko ke lo ka au ia kalesia ringi kalesia fa linga ale ke ngo fo le malama e ia le personal relationship o ema Yesu kamaya le kar ko ngoi ngame pa fia nga faya o la uri e ke mi mako ke mafuka ele kar ko ngul fal khang pa ko ye o le alu e pera ko fa benga alu mako fa be e o foi le kalesia o mawalo wa vango ke le opportunity e fa nga o ele khua a mai le marosi ma le ora le ke mi le sa wa le se me nga la langi nge ai sa wa lo ve o missionale la fa ka mai missionale Kenya fa ka mai missionale Lucia missionale Samangi missionale Argentina o missionale Brazil o Bhutan Nepal o le kwa ke le ta fa ka wa nge o sa wa le kusinga mai skamarongo ya Kim o ia le missionale mai ko lea o le fa mai ya Ernest sunga ya Ernest renda me o lo ka kusinga ya Ernest o avango uma ngai e mafai o mafai ngi loko le worship center nei ba henga la al fabra ve wai ka ko ngai a ro fa ka kali mai ngai ka la kala o fa kule kua
Se mai kupe se kele se yo ai o misionare. Ai mai la le ku kupe elengi misionare avea. Si le inga la se te lo ma ku ai lo ala mai. Ma le au ka karo ia pe fa wala i kupulanga ai mai. O fa ko fere ka ko intake ni ka usa mai ngal ko ko. Fa ko sore. Wow, fare con wow, capo. Missionario iai. Anche fai quel mi conguangi avere un vola mole qua. E mi ne chiaro ai. A voi ele fare a Felica, ma che il Bible School e Viliamu. A caro le qua va se cupengale con se la wafe America il cupe fa kawai. Ale fale o le mokwa ke le o le fale feile a onga. E ala ufa kule kua, mai se kolu se la wafenga, se pia o le kolu karaya o le kolu se la wafenga, amene. Se whakau o le fale lei o Kenya. O le laka o ke look forward ka ko fale lei kai ae. Uai me sinin ka wale mai ele kuai. Al ngofu fakal karia le se fia se isa bali ko ngol fale. O se yaru le e maru ru fale. Ya la me boa. Ele se maru ru lo fale. Ta o kala ko finga is that your job? O me nga mai ele kuai akako. Me foi le kau kako ko ka fia le ko ele faingol kako fale al faingol mele o I ma fu ele fia le ko ele ai ma te be ka fia le ko e ba ku uma le ko le se senta me uma pa o le se senta fa ka u mele al kai mi ka ko ese ma mele ha ma ele ko bloka uma le ko me uma me foi le o se senta o le mele nga mai ele kua ya kako. O kako wala aule nga mai ele kua. Ele mwhailanga kua. Ele mwhainga kako mo ingi e kako kepa i siku. Anga o ia e mafuai nga mai ele kua meiro wao. O ia e mafuai o wha mauia mai ele kua ya ke oe. Pea whai ki whakaungu menga maa o le kua. La kala le kua ya kopo, chako. Sako ke abaku ya ke oe ele ngi la fanga o pero ngol sami anga wo mo se ka sili ngau skai me uma o fa ku o ka ma apelam o sa nginga po me uma o fa ya le se me le fa ya apelam wa malie le loko le ku le ko inga ese le skai a faila o comment fa pele ko le ka o ka le ne ka ko se me se le songa ka ko fa ka ya bram ka ko ska in mele ka ko so me nga kele o fiu ka ko so nga le se so nga fa spa o so nga mai kau ke o a mai leo ka ka ai ngo Kristo o te bela pai leo la ko ni se la ko ngo fo Samoa fa nga luenga o si o fa fo leo ka wa ku ya ke le wa va ngo misionale e fia ave Argentina misionale fia ave Brazil misionale o in Nepal ave Bhutan mil male ngo le se ku Rusia, pape foi Argentina lo fo mi ai misionale. O le kwa kele la fa o le wa wa. O ka komisión ale ngama. Ele mpaila ka ko fe isi me ku isi me. Ele fa be Afrika ko fa le ku le mele. Le ai. Fai le mele fai mal fare, fie le ko.
Amang malong yang sila pa siya. Alam ko kaya ko ile pule ole drama le ka Heaven's Gate and Hell Flame. Famole mole ko sauma mai lau karamang al kau sang fo. O maka kele nga fa ole ngai. Amo mole ko mai ka ko kala nga ko fai ngai sa mo kau sang fo. Le la mo MAREKO. E o mai ya yu. Tau i foi le o korbo. Me perform ia mo senior a mai fa nga kau sang ni. Tau iska malo. Mo le kala nga a kongo la ko kele isinga. Masalo fai ka waku ka fa inga nga kalamang ka ko fai ni kau sangang kenge. Kusa mo le lima fe ka. There's no outreach. Kusa mo le outreach nga ka ko fai e koru fa po. It's all worth it. Kele o nga fa inga. Le vola ke look forward i le mangole la sa o ka malo le. Ko fai el kalamanga kele ni sianga fa ora inga. Ka si e fai anga o ka ko ka ale ka ko ka fa penga fai. Nga la kiki ni o fa pa o fai. Ka ke manga o mo ko kele penga ka fa ora inga. E se manga yo poka ka si o ba ko kumulalo. Alai paku ku ia uku ele whainga o ira roka ngaka kumu kere ngaka ira. Se ori o roko pēa wa eku ngaka. O kufi kau whao mai a mauar whao kanga. Because their life are at stake. Mga onga leo le kua mo kako. Worship Center, aisa nganga ia maua mo leri. Ia masanganga e develop a kinga e kongo le kalesia. Ia fai oe masanganga lue kongo le loko. Pe fai oe masamisongale e kealu fafako le loko. Fakuangi e kalesia. Fakuangi loko. Fapopungi e kalesia le worship center. Amerika ko wo faku loko. Pau por kalamea le kua. Pues lo le kua o proclame le fakulo o proclame e va ai al ka mai no PPC o ula le o fukulpu a fa ka fa sa ministry nga se va e ngo le langa nga ka a fa se roku fa nga mo lo a makal nga lo nga lo se o ku le pu o fa nga lo nga le khalisia o le se senga nga mo ministry mo le ka le khalisia. Ministry only take care of you in a certain time of your life, but they never started with from your childhood till the day you die. Only the Church of Jesus Christ will do that to you. It's the best way to evangelize the people. It's the church. Ministry. O mama la malai se sengo me e lua. O que le fa ko la sili le singa ilo le sili ai. E ko fual me ia malanga nga. Ale ese senga la me ia o the lifespan o nga. Involve ai. E la ko fe au fe lo loko e la ki ko e fa nga mai. Te ol kai me fai lo loko fa ko fa ku ya ke o mo i o ko ol pusaisa. E mo sul bese to fa. Ole umi ngal le khalisia, ngal fai via. A le ministry nga se fa ngo lo ranga. I kai mi ngai fa ringa. Ia nga pulu le o e po fe keru ye. Pe ko fo en la. Pe ke fa ngal la. Sua se loko ke loko. Ia ko fa bubu e pela me. Alol foi wa le la ba. Ia fa benga ko foi ko. Alol ko sa ko. Nga e vai ya le fa benga. Ia o ke mi e bel pu le ko le mo sa e ba. Ia me nga o e mo ministry. De sa ya ke o.
ka ua kele lo malama le vision e kalesia. Le fo o ka o kia. O le mele ngā la inga whai le kalesia le worship center. O le vision le ngā mai ele. Ele se vision ha. Le vision ngā mai ele. Kua ma le mission ngā mai ele. O le ngā la le mele. O le umi kau ke ngofai. Ele se sui le mele. Ale se i mai a whai kau. Tako woi whakingo ma whai. Ai musoi a oe, ia kua luko wai. Ai whaisa saka luko wai. A ngā luenga le ka le sia worship center. E anua. A umakoi mako kura i mai te kai kai. O le mea lewa le kas. E le pe oisi lo kue lengi vise lengi mission. E pule al fe au le mea kakai e le ka le sia. A sa wale se fe au kakai ka leper farsa, ka leper farsa. Sau kakai ka leper farsa, ka leper farsa. Ia ka o me ko round ai leo kakai le se mission ka pape. Ke le whakura se pe ingo sangaka. Au ke whape aku ia ke oe. O makwai mamara ma leia le vision, ma le vision ngā mai ele kua le worship center. Ke le kau pōngi sā, ke le kau au kango. Ma mamara ma le lei le mea whamai le kua. Kau ke oe whai. Me foi le ka le sia. Mangu maro se nganga. Whai se kaka whai maso o ke riso. Ia kolengi kaka e au ngā le kua no mga. Au ke whawhiki. A mauso wa mga ke whamisho ngā le anu. Anu whamisho ngā le. O ke whewhe o ke palai. Pape ngā o iei whakasi le kua maoi se me ke anu iai. E kula fo inga le kua o ngaka. A whai whaku le kua o iai e ke ngofo i sa moa ngofo. O ke whioso, ngofo sa moa. Pala o mai le si mission ngā le Afrika ia ke au. Viliamu, o fia loaku ro ki ngā, o me ro ki ngā ia o loaku. Pakua le lei, ai fia sau ro ki ngā, e ke le ko e loaku. Fo i mei vai ro ki ngā, e ke le ko e halu le mission field. E kau ngā kā, ke le kupe ko ke whio ai ai. A whai wai fia sau. A ke o koe viri a koe mai te ai wane o akurwa anga le au. Papu ia o le kuua la wale me mga o e nga kai. Ai e loa, e le kosto mea uma. Pafunga me vol ki ngā le miso ngā le se maku a manguia e oe whape ngā e malorol mai ngā e oe. E wakanga wa ngā mahingalo o lau kamaku, e manguia e nonga o ranga lumai. Ta wa whailong ko lua. Ia koe kiki wala o mai e, waku a lua mai ke ora mai ngei lua pepe, siri ene ngā ke lua mai. E koe whao ngā o lua e rea kua le lumai. Tō mori mai alo whaanga, o kako e kāre sia lai Boxburg, o makuakoa kele a wawherika o whaora ingai. O i ka ngaka uli, ka ngaka papae, o whaora ingai le kāre sia, a le worship center, South Africa. Leo koe vidikalo e ngei alfa i whao i a kiau Viliamu, e iei isi a wari ia, o mangao e o e whakuro, whakoe ngaka, o ka ngaka Afrika lala lako. Faku o seki. Pai o. Pai o. O faku i siroku e Afrika. O makuako a kele lawa le kalesia i Afrika. Pafkai lau kou kakaro. Pafkai lau kou kapua inga. Oro whaiva ka mawhangau ngā ave i o isa. Ele mai ka maia ma kenge ia ngā ave i o South Africa. Ma kua whape ngang whamanguia i Afrika. O ngā lako o nganga lo whaia. Ai ainga o mō ngei kama kai. Se amu ia o kou. Whamanguia lea kua ia ke o kou. Wao ngā kou kama whangau mōre ngā luenga lea kua. O le inga ngā e whoi lea kua. Au ke whape aku ia ke o kou. I keimi angei. I have a lot of opportunities for mission work.
but very little people. Kele abangoa, like kiki na whaingoka. O mangkuaire ia lenga o whaiaku i onge Viliamu. Ai fiaru whamisiongale, rela waru ng balanga whamisiongale mo al Pasifika. O nga e saura ia lea ka ke o whamisiongale. Ai ko mali o le vaa. E le ko keri ka kai o ai. E le mawhai le vaa o nga awen ka sko keri. Ai fiaru nga e saura ia lea. Ke i o ke Viliamu la so nga malvai aku. Ola kakasa mo mai. E seku mai malpipili. Kako Viliamu, kako ia ke Viliamu, feke haru iai. Fa malpipili, o ke fiaru foi fa misionale. Ke mga kakeo. Kako ia ke Viliamu, ele ise, ele mawhainga ave umakako ele waa. Ai or ka pipili o fiaru fa misional. O pipili e o mau nge ngal fia ai le mele mo. Ai kere o pipili ai ke sabar. Ese loko kanga ai me loko kanga wa ai. O aso ia e la kiki le a o malama. Ai ke kere faku. Ke kere la ko faku kua. Oh, ai kai mingei ke kele ma fa wa wala ki faku wala ki foi mama le fio wa vai aku e fia ai no wala wala o malanga nga lo yo ke Viliamu ngo ki ka maro fasi ai i nga le boko ka ale manga fasu ki ai yo ke Viliamu malanga le ngo malanga Kalo fai koko i Samoa. Nara leo ai ei mao maria mai whapena e fia ei. Ai sea, anga ei kanga wha sao lako koko ia makanga o ngā luenga lea kua. Wa vea le malako koko o masao malako wola wa e maua ai le fia ma le ori. Wa e whaola inga ai keimin ei. There were Samoan who paid the cost. That's why you are very fortunate now. You receive Jesus Christ, the Savior and Lord. Eternal life is waiting for you because some people have died and suffered. First, they paid the cost. They sacrificed themselves for your sake and my sake. E ain't nga kasama nga piko ngel ka. Na o mo le ka mano. I o ka wa ku kinga o yang Viliamu. O ki Viliamu almanga. Ma le fa fi. O fa wa uma ka ma o le sis ka ma ko fa au mo no ma. If I only have another son, I will send that son again. But he's the only last son I ever have. I don't have another son. O kange leo lo mokua. O le mawhai o koe maua se skama kiki sent in fio. E se loko ia lo makua. Ma ia ka ngaka. Mwana koe maua kere ngaka whape ngai o ngaponge. Ai amu ia fo ia ka ngaka. Ua lako maka makau kia o lea kua. O kero foi manguia le mea o anga ia i lako. Lako ori lea kua le langi. Mele le kālisia. O ke koe wha kepa. Le alanga wala ua ia ue le kua wha aposkoro le ingalwa. Keep the main thing the main thing. E ka hofi pele mai a lalo le mea kau ka hofi. Wha mamulu isi mea kau wha mamulu. I aua ngei wha pe ngang se ka ko vai. A ia wha pe ngang ka ko wha kingo le melenga manga o ia le kua le amaka. A whai o le melenga manga o ia le kua o le melenga o ke o whai. Kuma ia ka ko marosi. Kuma ia kupe. Kuma ia mea uma le kālesia. Ia su e mengia nganga e wha o reinga. O ka ko ngā luenga o su e nganga.
Ia maua maingi nganga whaorainga. Kele penga ngaka whaorainga. Le o wa kua le lui kau sanga ngei, se fulu mo sa kupe whapopo. Kasi sa kupe le o mo kakala. Whalua ho whelua e suel me e mawhanga, ko kiki au ki wap. O whaiaku ro ko lua, ka koe aku ra e misi, ka o saoro e oi veilele. Puul mawhanga lea. Maa mai roa. Maa mai whaiko e misi fo. Pakura ro ko lua ia. O fia anu ai veilele. Ai ka koe o katinga o ka. Ai kero e mako e o nganga mbauai. Ka kalai mal mafka. Na ero vai ngele sunga ia vili. Le koe iwa le ko koe. Whai kakai o ka whawa. Koe iwa le ko koe. Ma whawhi kai ngei misio ngale ua sau whapurupuru ka ua lea mi o kongu e lea kua. A o wanga sala ua maka ngā lava. Ai ua whapurupuru ka koe i e sūlea mi o kongu e lea kua. O ngol whakua kua. Mera lewa ma muka ua mi kongu inga ka koe whakua kua i a Iesu Keriso. O kaulanga e paki mai whawhi kai i le rio Iesu. O le e whaasoro aku le mea ngā reinga sau Iesu. Ua vai o le e whaasoro aku la ngā luenga whaamisio ngā le. Ngā reinga sau ka korala. Le e whapea ngā sau ka whao mai pea ngā sau e turisi mai ka korala. Na sau o ia le langi e sau e eila ngā luenga whaamisio ngā le sau mai ia. He was sent with a mission. He has a mission and a purpose. A whai la wai loa Iesu sau whaamisio ngale. La me kau kine o e whaamisio ngale. La me o kaku whewhewhe o whaamisio ngale. A lenga sau whaamisio ngale leli. Nga mulungu ai o ie nunga whangai leli. E kau e le wale langi me lo langi o le alofa i ake o. O i o le misio ngale le kuang sau. O le si mea nga whai e Iesu na ngaluang whaamisio ngale. O loka ua moni lea. O lo toto foi o le me inu moni lea. O le ai lo tino ma inu i lo toto. E tu mau o ia ia te au. O au foi ia te ia. E whapei ona soifua o le tamā wana awina mai au. O lo ola foi au i le tamā. E whapea foi o le ai ia te au. E ola lea ia te au. O le nei le a reto ua ruifo mai le langi. E le pei o tau tamā na a aile manai. A ua oti i la hatou. O le ai nei a reto e ola ia e whaavavau lava. O mea ia na whetalai ai Iesu, ina o ia i le sunako i Kapanaumi. o makuai ngulu ka ngaka i le aso lea. Mai ka laka ka sole. Ai nis ngaka o le kalango mai kau kea koe ai ka ngaka. Ai runga kingo. A mai Iesu le ai. I le mea ngā kau kere ai ka ngaka. Ai ko ke role la au foi le ka o la o le olang ku fa ko anga le ave e mo ke upi le pelu ya so uma awangi ko ka ngo ya ka ma eva ke u ko mo le la fa fa o le ka ngo Yesu le o sa ke mi e o la au nga le ola o la Yesu ai la ya ka o ngai ko mo le la fa fa o le ai ke upi mai le ko Yesu ke upi arose ko ki po makaro ese ku le avangoa i ngaka o mai ai no kingo maingu lo koko ia maua la ko le ola e fa ai vai la o ia i fa sa inga le fenga ko ai ale o kakala Iesu le fenga fo pa ve kai Iesu ro nga luenga fa misio ngale o mako ai ai mangu e uru mako fia ai o mako mo le ola e fa al kasi ngei sa wa makwai ngulu wo la vale au so pisa ila au so pa mai so foi ka ko kamari foi wo senga sa wangari ai fala bla le mama ka fala kingo i mea falea yo le mama vai kala go Yesu le men kupul fa kwa sa fa sala u ko ai akamai a o le kari akamai
Lewa koe ai ngai. Mangkua fa mangkunga le la. Ula ia le ko male wainga mai kango ai mai u. Aro wa vangoa nga wa mawai o le fa. Kasi la le mea sau Yesu. E koe fa u fale ka ko i le ola e fa. Anga kuri e sei a kamba e. Ya fai ron ka e o ka fa. Ko ia ko inga malo makua. Ai ko ia ko inga malo makua ko kuri ai la ua. Ai ka ua ko uru ka ua ko ko amele. Ko uru ka ua ko ko pa io le kua. Ia wa ko mo ngi le ola e fa ma. Fa ma ngi le yo nga ko su mo le o fa vakasi ia. Awa ua fa pe alama ona alofa mai o le atua i le lalolangi. Wa ia au mai ai lona tali e to tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua i ante ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau. Sino ola wa pa ke roa ke mo le ola e whaavavau. Amen. E vai le ka mo fu le ola e whaavavau o Yesu Kristo. Afika ia Yesu ka mo le ola e whaavavau. E ke roa e le ngal paunga, o le e whaasoro kua. E whaasoro kua mea sau Yesu e whai. E isi mero loko aku e le mamalama e kako. Ma kai o suru oko whai po suru whai kau. O te whai atu nei au ia te oe. O Peteru oe. O te atea e foi lava la e kalesia. I lunga o le nei papa. E le mawhai e foi se whai tito se oli o na manu malo i ai. Whai kau pēr. O te avatu foi a te oe ki o le malo le langi. O se mea foi e te fusifusia i le lalo langi. E fusifusia foi lea i le langi. O se mea foi e tala ai le lalo langi. E te talaina foi lea i le langi. Kasi la mea sau Yesu e whai. Sau e whai le kalesia. Pei pēra le roku leu ka koro loku ai. O ronga ko rua ngai le lumangai. O langa manga mea ngai le keimi o iluma. O le kalesia. O le kalesia la leka o kapua e le worship center. O le kalesia Yesu. So awala ngai whaseinga o e whapea e le sau Yesu e whakungi roko. Ngala ngai kalesia. Ma amaka i ngala ngai kalesia. I lungo ngai papa o ke hake ai lau e kalesia. Awala ko selo ko falo. Au voko ko falo i pola e moku mai kua ngai le sao whamkaranga whai whiau. Ngai sau Yesu e whakura ngai kalesia. Ngai maua e ka upu ngā whai ka wako. Suma leo ngol MATAIO. A rongo whai upo suma fiku suma balu. Pusi muli la le whai ka wako ia. Am ia mona ua pa ia le ua iai se tofi le lua i toi tū. E le o fo i le pule le o ti whaalua ia te i lātou. Ai avea i lātou ma whaitauranga le atua ma ke riso. Lātou te whai matupu fo i whaatasi ma ia i tausanga i awhe. Vai la o kol ma mao ke le pokarame le akua le wa iai. Pa mai iai le aso e sau a Yesu. Mal me whanga ngā le sau ka korolangi. E halua e koe sau. E koe sau a wa e ke ngofo kupu whakasi ma ia e kausanga e fia. E le ngā le afe, siri aku le afe, o wa ia. E uma le langi ma le langi a mai le Jerusalem. Fawua rua ngofo kupu ma Yesu runga le whangai lele. Mai o avea le maa ua kupu kere nunga whaere. O avea mea ua lilo ailea. Lalo langi. Leka ngā Yesu umalonga malo. Pa mai Yesu a o tō te talo i tō whapeane ea. Lo ma tō ta mai o le langi. Ia o mai. Pei o na whaia. Whapea whaia o na whaia ile. Mela ngā kasinga mea mulmuringi sau Yesu e whai sau e sau i longa malo. Longa malo e whaapapau.
E vei oe makupu, e vei heo makupu amele. Whakarofa le skupu, le skupu. Whai whamarora o whio ngā kupu. Whai e ngā pike ka pike akamasa saro mai e kupu a. Waku pe kere pupura kupu mai pe pia pupura mai sifia e kere pupura kupu mai. E ke ruango fa kupu mai e sui lunga whae lele. O mea ia kaura waku o mea sau e sui whai mo kako. E leongi mea whapea ole a whai le ai o mea o mau ki ngoa e sau e sui whai. Kene koe wa koe au kongi mea e kau masasaro pe whai pe le whai a. Nei o mea o awa kia o mea sau e sui whai mo e. Ka penga le e iai. O ke pole mea aira o lunga lau o mamake ngai mea. Na e whakari mai. O i foi mea o mafu. O sai. A o mea foua i o le nganga pa i o le kua le awaku i ao. O mea erenga o mea ai o rai tangata. A wafio o umai pa umai fonga o le atua. Amene. Ia walawa fo inga mea ai kau ke o makako. Fo i ale mi inga i le kua. Vai e ngā luenga whamiso ngā lea Yesu sau mai e whai. Ia. Whafkai le oe loko i le li. Whafkai Yesu. Kele ngā luenga ngā e sau e whai moa. Whafkai ai lo walofa mai a kia u e sau ai lama. Ua lo mamanu. Ka kousumara pese ngā li kurisi. Na ia tua lo mamanu. Ka kurai, ka maingo ka mengei po. Ai eu la walofa ia i mato, whaftai tere lo wango nei. Whaftai lo whamaoni, whaftai lo nei. Whaftai lo maratu mai, whaftai lo walofa mai ai mato. Whapenana mai lo wola mo i mato. Ia mi oe, mi oe, mi oe, mi oe.